uyu nyambaga kurihira ciana cia kanitha fees mbere ya ciana cia my late sister Wairimu. That is what I normally do. Ujire ciana 73 kana ucio tiga yojira gateithia ciana 73 children murenda gacithie ku cia tumia ame gukwandigwa murenda gacithie ku ciana cia mutumia cia children's home cia Liliani murarega iteithio ni compassion ino niki ona mutikireke cia gikinya university cia gia degree riu mongore. Praise the name of the Lord. Instead of destroying a well of hope to many. Praise the name of the Lord. No gayura wajetire dagetekira. Compassion will guard us. Praise the name of the Lord. Compassion will guard us. Na no tuguthie na no makuona tugithie ithu turi agai tutire ngai ndangireka turenge mwaki. Praise the name of the Lord. Ngai ndangireka. This man Jesus was compassionate. Jesus was a gentle man. In the book of Matthew chapter 11 verse 29. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest on your souls. Praise the name of the Lord. Jesus was gentle. He was so gentle. How do you handle other people? How do you handle your neighbors? How do you handle your fellow Christians? Praise the name of the Lord. Let me tell you, Christians, right now a lot of people are fighting internal battles. This side up, because people are going through a lot here. Praise the name of the Lord. Mtu mmoja alinipata kazini jana, kaniambia akiwewe Bishop Benu ustukagi. But inside me I have battles. I am running minds here and there. Na dwagiura rwa na uginya ndomoi ugiara kuhura erodia ni thara-ini ni thimu aramondora. Ukarigwo mundu ucio ingimuruta kundimwire whatever that is being said or being done is not the truth. Ugatigwo na bara cia kumenya I am all over. Hatari mundu ungira mundu, those are lies. Praise the name of the Lord. People are fighting battles. Nikiona nginya honi urahurira mundu inyanya baria pi 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 mate kuigua. Ugini mutumia guku ndari fithi ndari gia kuria wira wake ni waharaganire muthuri wake ni amuteire barera e mutwe wake ndari undu angeigua. The only way we can handle those people is being gentle to them. Praise the name of the Lord. It is being gentle to them. Mundu kiena rifoti muhuko ya murimu ria naguo dagitari ni amwira rifoti yo imuhuko. You see people crying here mugaciragia ni roho wa ikuruka na mundu ucio arari na nikumenya what is next in their lives. Na nikiyo na asade guku ngimureka mwaranirie nigetha mundu ungi na nikyo muigwa adamu na sade haha kwi mundu teriga I love you muhemwe tondu ni wirito inya. Kwi mundu teriga hagi uguo tiga kizi hagi kuri mundu ungi hagi ainainire hari ori teriga guko na kuri mutumia muthuri wake ngimwandikira message I love you so much mutumia muhurire hello no wakwa kwanyu, because it is not normal. Kana wana muthumio ya thimu andikire muthuri wake I love you amwire ndire na bia tondu areciria no yukire ukienda kienda mbeca. People are going through a lot. Praise the name of the Lord. Watu wanapitia hali ngumu. Be gentle to people. Jesu atuikaga gentle tondu amenyaga mundu amaracemania
ni bara ikorarwa. When you become gentle to others, no semani na niwesiria mwana umeza wai, but maybe niko na mapito, but be gentle. Kuwa mtu ambaye anabeba watu vizuri, kwa sababu haujui utapatana na nani. Na gaisi aduni arakaru ona matuni akatwakinya turia nogu muno. Aduni arakaru orariria mundu ginya bara kuhituka ngari tu mingire o heke arakioyagwo thiku ijikiroywo. Praise the name of the Lord. Thiku ijikinya kurumuro na mundu nimeona mpaka kwa internet wamechora kamkono na keti juu wewe unakuwa na driving school, utatuambia weko garini adoni nikiwe no na wewe bera hakuona arakoigwa unagana ile garini yako ati nikiwe. Watu wamekasirika sana. Sijui kama ni serikali, sijui kama ni uchumi, sijui kama ni kuzeeka ama ni nini. People are angry, natural angry. So be gentle, because you don't know who you are meeting. And that is what Jesus used to traverse here on the world. Jesus athiaga horereire atari uru na mundu tondu thaici urathi ginya manamba na turaingira ngari ya guteithio raingira orihe araja ukurumira othi kwina ite ingira wikarire mburi ni ndikikara gite gya thutha tondu thutha ni nja ngari. Yani tu watu wote wamekasirika. Kuna mwingine niliona matatu ingine akisema kasichana kameenda kanaambia dereva, kanaambia huyo makanga, mimi nataka kuwa kiti ya mbele. Makanga ala dereva isukene twagia dereva ongi na ujaingia ile gari, ya kusaidie unalipa, you are paying. But people hata heshima hana, na wewe kulipa kwako ndio mshahara wake. Watu wako hivyo sasa. Praise the name of the Lord. Kinya mukawa uraigira ne mwene mukawa ndama kakandi ukuya kandi ukuria tikadathi gaka ne kanyiha muno aya ke mutu ukandere yaku na nilisikia mwingine kwa bucheri anasema ati yako jekerea nyama ina mahindi, akamwambia ng'ombe rarugamite ta bouncing castle. Sasa unashindwa na wewe umeenda, ni biashara unaenda kumpelekea. I don't know. People are angry. Na mimi naomba Mungu nyinyi msijipate kwa hizi vitu za social media. Wengine wenu hamuna moyo kama wangu. Some of you hamuna moyo, nyinyi mtakufa. Agenyu magere hari ade wiki ithatu ri. Ndungire kiro mai na drip. Ungire hurwo na bobo. Bobo kalumio gaturumithio. Praise the name of the Lord. Mungu hawezi kukupatia majaribu ambayo hawezi, lakini naomba Mungu msije mkaingia katika majaribu. And na kutoingia majaribu, just be gentle to people. Praise the name of the Lord. Horera ndo mageria wa ukunyitira magekatira makaga tondu metaithu ithu twi madaudi tuturaivagera bara ini utari bara tutingineneha no kuria mwetanyu mahana Kristo mwenyihie muthondekwo mwenyihie mumire mwenye ginya Kristo amakaga ginya kamera mangigutha ruru ngumane ruru ukoguthaga thungu. Praise the name of the Lord. Just be gentle. That is one character of this man, Jesus Christ. Nikumaliza na mariza. Jesus was patient. Jesu ali mukiriria nali na wetereri. Praise the name of the Lord. The Bible says in the book of Romans chapter 9 verse 22, what if God, wanting to show his wrath and to make his power known, endured with much long suffering the vessels of wrath prepared for destruction. Praise the name of the Lord. What if God, wanting to show his wrath and to make his power known, endured much long suffering the vessels of wrath
prepared for destruction. Praise the name of the Lord. Wetereri wakeri. Praise the name of the Lord. Wetereri wakeri niguo watumire na winyihia wake. Praise the name of the Lord. Na winyihia wake nicitumaga agukiriririe we ona we mwihia. Taru nyinyonaga mwihia agitindika mwihia mwenzake na we nigukirirwo kirirwo no thiku ici niguo mureka. Thiku ici we mwihia taru guku na ni kuri mundu ikarite thi na uma kwihia guku horerete uguo na ni arori ni mama weko ndingwataniro we ndingwataniro akia TV JCM ni ukunya na hindi ni abangite na baba June waikaro kimurikaga ona ndi guku no ngimunungira njageke hena gathabuni aranunga andu ekurokete ne thamba riu haha. We human beings sins differently. Praise the name of the Lord. No ule we otari munyite kiarie no ule otari munyite we kiarie na no ko vyo hara duka ina haku kiarie ma mothe ni uguthire mundu gicuma hare haku hathi fair na hindi uramura atiriri ino na gutire ki Kenya ino na ndimigite ona ndenda gwikira ngari ni yakwa na ngai ni oi matigwo ndenda gwika. Praise the name of the Lord. Baria ukaiguithia mundu vyo horo wa mugunda na nuramenya bio mugunda kuma bara ni kilomita 9 ukamwira tamakona me mugunda ni wakiona iria ngari urakio. We all sin in different ways. Taru muthe na gukiri mundu guku oyete thimu wiko ndauma na hindi nginya ndethambite ndagika igiro ra Kenya na hau weha hatia kigia kajamu haro isabu na ite yone nige mama Ken marora na mutumia Ken. Praise the name of the Lord. Ni vile tu mwanadamu, kuna vile wanadamu alienda akazoea dhambi, hata kuna zingine haonagi kama ni dhambi, lakini ni dhambi. Alienda akazoea na anafikiria kwamba ni mazoea, lakini yule ambaye tunaabudu is so patient. Yakiragiriria andu ake to ni amenyaga you are in the hour of grace na ageterera tha ciake no tugi wake imukinyire kahorera kauga mwana wakwa no ndithondeka. Praise the name of the Lord. Kuna watu hucheka sana wewe ukipatikana kona mbaya, lakini wacha siku yao ifike hata wewe utapanua mdomo. Kai nikuringisi gamba gonginyo gamba gohithite kanua kai na nigwara ga kanitha ma Praise the name of the Lord. But the patience of God has made His grace to sustain us. Be patient to others. Kiragiriria riangi onawe ona yakiri gukiririo kiragiririo ona yakiragiriria riangi ukamenya vyo wa jamwas ni ajika uru no tondu na ndana kiriririo reke ndimukiriririe. Praise the name of the Lord. Kura metagira tukite hani uhigizania maundu hani toneo fairo ingi nginya tutoi. Praise the name of the Lord. Be patient with each other. Kira nagiriria yukimenyaga uyu no mundu tani na maundu mamwe mekagwo thino ri meguku thino na tondu muigwa Saitani ikurukirio guku aikurukirio kete atongoria worship kirio kia kugerie magerio ni mo maingi thaici na andu thaici ni very tough. Ithe mutirona mundu rahingukira murata wake akanika indo ciothe guku ne kuhingukagira murata wake urahingukira murata wake thiu ucio ni murata riu ta imagine ucio ni murata mundu wa ka distance waithira ona nyambura ucio muikaraini dukana mwere ondo maundu mamwe thii na mombirira. Praise the name of the Lord. Megutigo konokete otagwacikia njone ihi uguo tigo konokete uguo we reke ngwire Mrs. Charles ayonaga kwe maundu tariraga Charles
Praise the name of the Lord. Ginyo rodo kirete kia ginyo cio hikitie. Tarura cie ni kuhira nyumba ndimiethete atia. Ndirahinguranagia matiro kuu. Yoneka ni nguona muthogoto. Ani ngihuri omwe basi tondu riri uria ndiraigua kiongo akone arahoreria partner. Praise the name of the Lord. Mwirutei gukiragiriria andu aria angi tondu andu amwe thiini wa thi nduramakiriria ni kwagira uramakiriria ugie thayu. Praise the name of the Lord. Uramakiriria ugie thayu. Andu mangiurio mangienda uturaga ihenya-ini, ups and downs. But when you have patience people, ukamakiriria tu ukamenya. Ani Ngai narabundithia kaundu kau bishop ndirari na patience ni ndu Ngai narajirie makiragiririe. Some people need ugie na ukiririria wao tu. Nduramakiriria ni kwenda uramakiriria ugie thayu. Jesu ni ari na tuthiri twega muno na ni ndirerutire muno uhoro wa the character of this man. Tondu angikorwo Jesu tondu tutu ndiraria uhoro watuo ni tuo twamuturirie na andu na mwe ura muri oru inyui na tamaka ona akiriririe naye kama maundu macio mothe no mwamwambire mutiritha. Praise the name of the Lord. Ya mwiso no mwekire atia mwamwambire. But if you need to makiriri tondu niguo it is required of us gukiragiriria. Ukamenya gatu waithera ti mwega no ketu ndi mukiriririe. Ukamenya verore ni gasubuai no reke ndigakiriririe. Praise the name of the Lord. Ukamenya Anita no agutwarire mahenya no ukamukiririria tu. Sometimes patience proves the capacity of Jesus in us. Gukiragiriria andu aria angi ni kuonanagia wingi wa Kristo thiini wa ngoro citu. Praise the name of the Lord. Amen. Jesus was obedient. Praise the name of the Lord. Philippians